Asibingelele sikwamukele kula nge-channel yithi Gama uXolani King Amadokotela umlondoloza Amadokotela sibingelele sikwamukele. Ngiyabonga kakhulu umsazi umoya ehlelweni. Yiba ingcenye ke yayo le ngxoxo esiphethe namhlanje nje umbukeli wethu umbukeli we-channel yithi namhlanje sizothi sithubhe amaphupho uhlupha i5 noma u4 sizophinde siqhubeke futhi ukulandela namanye amaphupho kodwa nje sokuthi uhluphe 4 or 5 dokotela asiqale la. Kunomuntu othi noma kusho ukuthini ukuphupha ugogo wakho osashona ngabe ugogo ngabe umuntu osekhanje washo osashona abuya ngephupha athi ucela ngimakhele mhlawumbe i-wardrobe endlini lelo phupho lelincazelo yalo ingasho ukuthini. Ngibonga kakhulu umsazi. Kuphupha umuntu ongasekho noma ngithiwa ngibani wakini isihlobo sakho manje mkhandele i-wardrobe usuke akhuza umhlolo ekhaya usuke lo muntu ukhomba ukuthi kunesifo i-wardrobe ukhomba ukuthi libhokisi lelo shothi khona khomba ukuthi kunesifo lesifuna kuvela ekhaya. Oshuthi makayakhile le wardrobe kuyosho ukuthi ngempela lesifo sizoba khona. Makathi nje makavuka athi kokho khandi wardrobe wayakha le wardrobe la pushing sho lesifo already sikhona kodwa wancaba sho lesifo sibe sesiyanca sesiyahlela. Nangu komunye uyaphupha la uphupha uhamba ensimini udeda ngendlala uyisalinyiwe kuphela ngebhuleni inhlabathi ibovu udeda ngendlala kwensini lisho ukuthini lokho. Futhi umsazi then nalelo phupho likhomba sifo lesifo okukhomba angithi inhlabathi iphenduliwe lenhlabathi njengangibese ukuthi mhlawumbe inhlabathi iphendule ukuhle umlu ungathi kulinywe mhlawumbe ngoganda ukhomba ukuthi isifo liso yiso semathuna lawo ukhomba ukuthi kunesifo futhi sifuna kuvele ekhaya. Uma kungenzeka umuntu athi hey ngithe ngilele nje mhlawumbe emini ngibona ngicabanga intuthwane iphuphe njalo incazelo ithini. Kukhona lokho umsazi kukhona ukuthi athi umuntu mhlawumbe uvuka asithi mhlawumbe uphapha ngo-11 emini or ngo-10 athi uphupha utakwazi intuthwane ukhomba ukuthi kahle kahle labantu abala ngaphandle dala abantu basile dala abantu solwabhizi bahamba lapha sonyathelo wangibo kahle kahle ngoba akufuneka uma umuntu uzibulale kuze kushaye 8 kuze kushaye 10 ngoba labantu abala ngaphandle sabaqala banyathile bese athi umuntu uphupha ugijima izintuthwane usuke nokukhomba ukuthi vuka ungalali kuze kushaye leso sikhathi. Iphuphe libika nangoba umuntu lapha ikakhulukazi-ke abantu besifazane mhlawumbe athi iphupha ngidumisela umnako wethu uyangidumisela noma ngiphupha-ke ngilwa naye lisho ukuthini iphuphe njalo. Lelo futhi umsakazi lelo liyayicacela nje uphupha uyakudumisela sichitho leso sichitho kufana nokuthi mhlawumbe uphupha mhlawumbe ukhulelwe uphupha indoda yakho mabu wesifazane uphupha indoda yakho ikhulelwe ukhomba ukuthi kunemfihlo lekhona indoda akwenzeka ukuthi ikhulelwe kodwa kusho ukuthi ukhona kunemfihlo le lafuna mhlawumbe afuna ukukutshela yona mhlawumbe ubhiziso uyasaba ukukutshela lo mfihlo leyo. Asivale nganathi ke lo muntu ophupha mhlawumbe elahlekelwa izinto uphupha kunezinto abenazo mhlawumbe zalahleka noma ngaba yicici noma amacici kuyalahleka akasakutholi lezinto lezi noma igcina sakutholile futhi uphupha njalo isho ukuthi ukhomba mangathina uphupha izinto zakhe ziyalahleka ukhomba kukabili ke futhi la ungakhomba ukuthi shothi lezi zinto mhlawumbe mangabe mhlawumbe izinto zakho behamba kahle khomba ukuthi izinto zakho nje bacala kulahle izinto zakho seyicala impilo yakho seyicala kubheda. Mawuphupha futhi lezi zinto usuyithola khomba ukuthi impumelelo yakho iyaphambili ufana ukuthi umuntu mhlawumbe uphupha uthwele mhlawumbe inkuni kufana nokuthi isifo leso kwaphela kuyokhanda le nkuni uthole ukuthi wenza yokhanda umsebenzi ekhaya. No uzwakala yilawo kumaphupho esichazele wona namhlanje yina dokotela sikwazi ukuthi sikulethele amaphupho nje awu6 kodwa siyathemba sizoloku siqhubeka sikulethela amanye amaphupho nencazelo zawo. Okwamanje qhubeka usubscribe mawusho usubscribe siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise uqhubeke ucomment uqhubeke ubuze futhi imibuzo umfonele udokotela uze umvakashele nasendumbeni yakhe noma esikoleni sakhe la uzokwazi ukuthi uthole ukusizakala okwengeziwe impilo yakho ikwazi ukuquqa. Siyabonga kakhulu.